wa Kameme TV kakunyitogeni thini wa mitambo ino makiria muthenya wa umuthi uri muthenya wa gatatu wa kiumia giki igatha tuko tukiaria nawe tukakimenya makiria uri okoretwo gitidia muthenya kwa umuthi na makiria tukaria cigi migunda tukaria cigi wikaro ninge tukenda kwaria cigi mbeca ninge tonju na wanganga wenda gutwariria wina kiuria wina woni o wothe kuringana na uria dereti turamita terefa namba ni 211 kana ukagira mwena wa rurenda ni Kameme TV Kenya Facebook Kameme TV Kenya mwena wa Twitter nigetha tuko tukiaraniria umuthi ngenda tuko tugicokereria hari maria tuko tukiaria kiutugo ani kwaria cigi migunda kana makiria tukenda kumenya tiri witu haria twako tugithie twarikia kahinda gaitu thini wa mukuro uyu haria twako tukihurukio hau hatari atia nyumba citu tuguciaka atia na mundu uri kundeithia kwaria muthenya umwe ndetagwo Daniel Maina wa kuma kuria Prit Chonjo geithika. Thank you. Kakunyitogeni thini wa mitambo ino ya Kameme TV ndendo ona twaria muno wimenyithani na mwirori wa Kameme TV umwire uria witagwo kiria wikaga tondu ni rita ria mbere mwirori wa Kameme TV korwa gikuona. Thank you. Mwiroreri wa Kameme TV hari marito makwa njitagwo Daniel Kiru Maina. Ndutaga wira na kambuni itagwo Pretworld Properties and Mortgages Limited. Twi haria handu hetagwo Mountain Mall andu angi mamiwe Naivas Mall. Haria Thika Road opposite Garden City kana haria Low Stars. Ugiuka hau second floor room C21 ni ugutukora ithe tudiraga na maundu ma kwenderia andu migunda ugikorwo ni urenda kugura kwendia mugunda waku urehaga tukagwethera muguri ndina mugunda ngienda kwendia ukienda kwendia ugoka ugatona tukorwo na waiting list ya andu aria marenda kugura tukakwenderia na ucio wagura okorwo ndari na mbeca tukamwarĩnjĩra financing na nitwakagira andu nyumba cia ikorwo ni landlord urenda gwaka flats cia kana mundu urenda gwaka apartment kana mundu urenda gwaka nyumba yake ya guikara nitwakaga nituri maundu macio uguo ona makiria ni kuga ona mundu angiaka ende ukorwo mukiramata mwaka uria kana muthemba wa agent no mukuruta ona wira ucio ni tuli na department ya property management na reke njuge thiini wa Kenya tukorwo twina the best package ya property management tondu ungiuka uri landlord ukegwitu na ni urenda nyumba yaku imanageo nitukorwo na nituhotaga gukorwo tuki collect rent na tugagwikiria account-ini yaku makiria moguo ni twa advertisaga nyumba yaku ingikorwo ina TGOre na nitufairaga returns nitugufairagira returns wa KRA ko gutire hindi mukonana na KRA kana eroka gutindika tondu ndurite ndufairite returns macio mothe nitwikaga then nituri a subsidiary ka company kangi tukorwo nako etagwo Pick and Shine Cleaning Services Limited gukorwo tukihota ku make sure nyumba yaku ni always clean koguo gutire hindi tenants makarakara kana mauge ni mauma tondu nyumba yaku ni na giko koguo tukoragwo na the best package ndaigwa mwina wikui wa fiuri wana niju toko mwina mifango ya guthondeka kambuni ya washman ma kurangira miako eno ningi muko mugithondeka kambuni uguo au ni otuthiite riu twenda gukorwo tuli a one stop shop wona woka waiga witu by then niguo tukoragwo ikorwo iri a one stop shop waingira ukienda gwaka nyumba tuli na architects tuli na engineers meguka magucorere nyumba yaku tukwa advise on the cost tuoe documents yaku tutware bengi uheo mbeca tucoke tugwakire we ukaingira nyumba yaku ni jinto go tukirikira macio makiria na niki no gwenda kuona njira nguhi niki no korwo tukitwe na inyu thini wa studio na tutanoka thini wa Deretino ni nguri ngithoma maundu manyu na ndona mwina kana ni maundu mana ngumeta mana kana ngicita products hena nyamu inya na nicio ingienda muno tukorwo tukimurika umuthi nigetha cikorwo cigitwarithiria miario ingi iria ikiumana na hau he maundu nyoni anga tujenge diaspora tujenge diaspora jipange riu ndenda ona njira nguhi ikireka riria mbere tukorwo tukihutiria maundu macio nigetha tukorwo tukiaririria noriku maundu maria makoragwo me thiini wa maundu macio mwanya thengi muno ni tondu wa kiuria giaku reke njuge gitumi gia tukia na products icio ni tuonire thino mukorwo na Kenyans ni marigagwo mundu atwagwo kugura mugunda ri ni athie ni agura mugunda tondu ni turona migunda irendio kundu guothe Nairobi ungithie Kamakis mwena Thika Road uthie na guku Gitengera Rongai
Karen kundu gothe andu ni maragura migunda no riu mundu ucio ni eguragia ndagura mugunda ri guguthia atia nguruta mundu wa kunjakira ku nguruta mundu wa kujethera finance ndi mundu wa biashara ndi mundu mwandike nguruta mbeca ku na ni turakora mundu kwina andu maguraga migunda ki as an individual taru ngenda kugura mugunda njuguna kana ringi ni gukoragwo andu me juga kata sako makagura migunda gakurubu kandu na nigetha tuhote gutigithukania ri ni twokire na products na ni ngwenda gukwira ni turi ofici nginya thiini wa diaspora USA ni turi na ofici kurugitwo Pennsylvania twina ka ofici kugu uguo na ni ofici ireka wega muno tondu andu a diaspora kundi kumathiaga na makahota na tukahota kumateithia na no matuonaga ona ithu twita kameme thank you riu koguo na ithu ni maratuona na ni njui kugu uguo ni tukorwo na mundu gwitwo Miano Miano ni wekorwo arugamirire kambuni itu ya diaspora riu nguga kindu kia mbere ni turi product imwe itagwo tujenge makao tujenge makao ni ya sako sako iginyitana ri muri andu akurubu ri na sako tukiaria ngiria kuririkana githomo thomete ni andu manginyitana mena muoroto umwe mauge ni megwaka ri ni mokaga kuri ithwe magoka magatwira ithwe ri turenda gwaka twina kamugunda tuonete rwai kana kamugunda tuonete handu fulani na ni turenda gwaka uria twikaga niguo tumorage ciuria nyingi nigetha tu understand uria tukwata kumateithia kana ni mbeca marenda gwaka na ciao kana ni marenda ni gukoba marenda gukoba na matwa gukoba ri makari hatia makari ha o mundu individually kanyumba garia akire kana makari haruri runi rumwe nigetha tuhote kumakira nigetha tumitaga tujenge makao twake twi hamwe na nigetha riu tuhote kumatwarithia mitaratara mahote nginya gwaka na mahote guikara nyumba yao then ni tuli nyumba ingi ni turathie kuru kungi ndenda gukorwo ngimurika gikundi ha mwamurika gikundi hihi gikundi kina andu ingi aya no njuge manginyitana ri mena uhoti wa gukorwo magiteithia na njira iria mangihota tondu makina na andu ingi ho magwiciria niki giki gatuma nyumwita kambuni mukorwo mukimurika ikundi ici twamurika ikundi ici tondu ikundi nyingi ugita kurora sakosi nyingi ri kana ikundi nyingi ri inyitanaga nigeitha igure mugunda no cia kugura mugunda ri gutire mundu gutire developers thiini wa Kenya mari meyumiria kuga ati riu ithwe turenda guteithagia andu make nyumba ciao andu aingi riu makaga nyumba makenderia andu nona riu ithwe tukaga nigetha tumare twike kindu gitagwo value addition tumahe value beyond kugura mugunda ucio ri tondu uguraga mugunda nigetha wake kanyumba utige kuma gukobora ugena kanyumba gaku riu koguo beyond kugura mugunda ucio ri urenda ati ungi riu tukaga tukarehe riu the services nigetha tuhote gukinyukithia andu aya makinya maria magirire gutari kuna mitaratara iria igitwo ho ni thirikari ya documents iria wendaga nigetha uhote gwaka tugaguteithĩrĩria nigetha ugakorwo ukihota gwaka kanyumba gaku no hote guikara no hote kuriha kanyumba okorwo ni karoni woete ri uhote kuriha karoni kau utari na stress na family yaku ihote kuiganira kanyumba karia iyo ni mona mukimurika group cia andu ithe ni tukimurika group cia andu gwiciria ona ni nguhoya Ngai ngoro nginyitana na andu aria tungiteithania aria arata aria ndina otha ici ri gwiciria kindu kinene tunginyitana tugure na kanyama iyo ni product ya mbere iyo ni product ya mbere then ni product ye gitwitaga nyumba smart nyumba smart ri kiria gitagwo itumitaga nyumba smart ri tugaga twakagira mundu kanyumba gake tariu uguo njuguna wa ng'ang'a ungikora na kaburoti gaku Karen kana ukore na kaburoti gaku o hare kari korwo gitengera kuria kungi ungikorwo ugurite ithuĩ tukoragwo twĩtĩkĩtie atĩ o mũndũ nĩ arĩ ũrĩa endaga nyũmba yake ikare kũrĩ mũndũ endaga sitting room ĩkorwo first floor kũngĩ nake wendaga kuri uria mundu endaga nyumba ikare na mundu o mundu ni ari nyumba yake iri akona yo endaga kuga ni ndingikagia mbeca kana ndingigakora ngaka nyumba hano ruka kuri ithwe watwira ni ndina broti na ndirenda gwaka na nie kuringana na uria nyendaga gwaka mwako wakwa ri nyendaga nyumba yakwa ikorwo nyumba ciothe ikorwo iri ensuite kuga ensuite ni kuga ikorwo na bafu na kioro o bedroom iyo ni ensuite ugoka gatwira uria urenda waka mubango uria wi hakiri-ini ciaku riu ithue tu interpretaga mubango uria urenda
tuinterpretaga kiroto kiria wina kio tugagicora twacora ri ugoka tukadiscuss nawe mucoro uria witu kuringana na watwirire ukona kana niguo na ni tukwadvisaga change haha ikona haha ni ndondo wa maundu matiganite nginya riu mucoro ucio ukaiganira ka plot gaku na kuma hau uguo tugagutwarira micoro yaku ika-approve na kuma hau tugagwikira kindu gitagwo BQ kana thogora wa nyumba okorwo ego cost milioni 3-5 kuma hau uguo gatwira ndina mbeca ciakwa ndirenda nicio ndiratumira kana ndirenda gukoba kuma kwi bengi okorwo urenda gukoba kwi bengi ri twakwira documents iria ukurehe tuwe uguthie bengi ni ithu tuguthie bengi handu haku ni ithu tuguthie bengi na tukunegotiatire loan kuma kwi mabengi maria tusainanire kindu gitagwo MOU memorandum of understanding nacio tuiguithanitie na kuma hau uguo within a period ya thuko 7 ukorwo ugisign off letter na warike usign off letter twambiririe gugwakira kanyumba gaku na gathira tuguthambirie tugwikira maundu mothe tuguconnectire thitima tugwikira landscaping uikare kanyumba gaku na urugire kuo hwaini ndina kiuria kiu gia gutetera andu aria ingita jeshi yakwa ndikoragwo na mbeca icio nyingi uguo urenda gutua no macio nitugicokeria mwirori wa Kameme TV ndukenyenye mitambo nitugucokeria ikereka ria keri ngenda kumenya andu aria tugitaga arimi anini magiteithika atia ni thutha wa kahinda gatari haraihu.